Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Keterat Pule Putih jangka sarkar jela kebeliau jingtip halo ke jingklat no jung Heprit berangkat Snem kerta bopuli ke kelas 6 hakwe ke residential school jangka Gokul Educational Institution hakish nyong ti ga ke pura jangka jela Karnataka keterat Pule Putih jangka sarkar Meghalaya kelatha ke kinhun bekerpang ke bekintop yaki ofisar yaki bala pha ben pelong ke jing tokit ke benya syaka jela Karnataka. Ketika kinhun kan yutrai lang baki Bosen Shah District, bakin ajing pentip ru syahik mi kepa jagi Khynnah ke bedena ke jela Meghalaya. Hau kerwa bala pha du sketri jagatna Pule Putih ke sarkar jela, ula pentip baka Gokul Educational Institution, kedan baro arspa arngut ke Khynnah, berapulai ngut ke dena ke jela Meghalaya, bagi basa haka hostel belajar ke jing kempang jangi Khynnah, berui par Heprit, ula du ya ke jing im tanah kadau bekla bami ke jing bam belong bi. Ukerwa ala pentip syuk-syuk bagi Khynnah ala penkit loch hospital di Bosen Shah District bagi tanak Pule Putih kadang yai beteng bani trailang baru district magistrate jangka Madhya Pradesh ubla ai ke jingkular ban ajing kershan pura halo kene ke jingja. Ui ni Khynnah ubadang don mentah pedeng ke jing shitom ke bajur lapha sumarno syaka hospital ke bakhambha. Syuk-syuk ukerwa ala pentip babarok ke Khynnah ke belayo jing sumar keladon hapadeng ke met ke bakoi ke bakhya bagi Bosen Shah District ke buru iki nodal officer ban pentikna babarok ke Khynnah bela kempang ke diban yo ke jing sumar ke babiang. Hangnin peniru iki kerteng jang ke Khynnah ke bepuli ha Gokul Educational Institution ke bedai na ke jela Meghalaya ya ke bela ajing tip dekat tanat Pule Putih jang ke sarkar Meghalaya.